Assalamu alaikum. Hatice. Biz bugün Handa geldik. Cankoy rayonunun Kırım Tatar Milli Numan Çelebijihan adına mektebine. Öyle kızım. Bugün açık ders. Mında hocalar gösterecekler. Bakacağız. Öğreneceğiz. Hatice de benimle birlikte. Yürü kızım. Kızım. Hatice ki kızım. Hatice de bakacak açık dersine ya Hatice. Birinci kere geldik bu mektepke. Milli Mektep Numan Çelebijihan adına. Hatice merak ediyorsun başka mekteplerde. Bakacağız şimdi nasıl var mektebi. Hatice menden bir kaç mektep geldi. Varıp geldi ya kızım. Öyle kızım. Meraklı öyle. Başka mekteplerine bakmak. Bunda men de yok edim. Bunda men birinci kere. Bakınız nasıl bir mektep. Milli mektep. Майская кою. Şimdi bakacağız. Yazar üstünde. Böyle yollarınız bara. Bu taraftan oradaki kırış. Biz Tikaran erteciye geldik. Satunda her şey başlanacak. Niçin ki? 1,5 saat. Aleykümselam. Sağ olun, sağ olun. Selamünaleyküm. Ben büyük onlardan geliyorum. Bir de size çok selam var. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz hürmetli misafirlerimiz, hocalarımız, ustazlarımız. Sizni Mayskaya Numan Çelebijihan adlı Kırım Tatar tilinde okuduğun mektebimizde karşılamaya pek hoşnutuz. Bugün toplanganımızın sebebi elbette en evvela ana dilimizin geleceğini kaygırmaktır. Belli ki tuğhan dilimizin geleceği, onun inkişafı bizim analarımızın ve Kırım Tatar tili hocalarımızın kolunda. Geliniz birlikte zimanevi, pedagogik, ameli işler alemine dalayıp birbirimizni ilhamlandırayıp bugünkü günümüzni semereli geçireyik. Добро пожаловать, уважаемые гости! От всего сердца приветствуем вас на нашем сегодняшнем семинаре. Мы рады видеть поколение. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как сбывались. Dikkat ve Kırım Tatar himnleri çalınır. Информационно-методического отдела МТУ, Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры, Управление образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района Республики Крым, Сулеймановой Марии Максудовне. Saygılı hocalar, pek memnunuz. Bugün Cankoy rayonunun yanında sizlerini karşılamada. Elbette bugün biz öz bilgilerimizle, öz tecrübemizle paylaşacağız. Ben de çıkışım olacak. Ben de Lütfen Zarema Servan'ın geçici prezentasyonu gösteriyorum. Ve
Dedi, kuvanaman sizler bugün geldiğinizde. Böyle bir tecrübeli, böyle bir gerekli seminarlar yılında bir tuğu bir 5-6 kere geçse bir yaş olur. Çok sağ olunuz. Biz özümüzü göstereceğimiz ve sizlerge de bakacak, sizlerge de göreceğimiz. Kimde de sualleri olsa, kimde de bir istekleri olsa rica edip gelip sorarız, paylaşırız. Образовательного учреждения «Майская школа с крымско-татарским языком обучения» имени Нумана Челебиджихана Куртнезерова Руслану Зекиряевичу. Assalamu alaikum, saygılı misafirler, saygılı hocalar, мектебimizге hoş geldiniz. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие учителя, мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы. Я хотел вкратце ознакомить об истории нашей школы. Наша школа открылась 1 сентября 1997 году в здании бывшего детского сада под руководством Наримана Несутычева, наш первый директор. Да, дети занимались, бывало, что на подоконниках, стен не было, то есть проведя уроки, учителям приходилось после уроков заниматься ремонтом, поднимать стены, штукатурить, шпаклевать и так далее. Но благодаря учителям, родителям, управлению образования мы как бы построили такую вот школу. В 2006 году компания ТИКа нам сделала реконструкцию школы, вот как она сейчас выглядит. Но у нас еще была проблема, то что у нас не было, всегда была наша проблема, не было пищеблока и спортивного зала. Но в 2017 году, спасибо управлению образования, они построили нам спортивную площадку. Но да, это было очень хорошо, дети уже начали заниматься, но все равно была проблема, то что нет спортивного зала. И вот огромная благодарность Министерству образования, правительству, что в этом году нам построили и модульный пищеблок, и модульный спортзал в 2025 году. Чему мы очень благодарны. И еще хотела сказать, то, что самое главное, что у нас то, что было, то, что мы в апреле 2022 года наша школа получила название имени Нумана Челебиджихана, чему мы очень рады и гордимся этим. Светлите семинарınız yaxşı geçsin, продуктивно geçsin. Allah kolay getirsin. Sağ olun. Ruslan Hoca aytqani gibi 2022 senesi mektebimiz için emniyetli senelerinden biri oldu. Mektebimiz sınırsız gurur ile Numan Челебиджихан kahramanımızın adını taşıydı. 8. sınıf talebeleri icrasında Numan Челебиджихан marşı. Yeah.
bu әрбір әрекетлерде сақтанып қалған халқының жаныdır. Олар бізге ecdadlarımızın tarixini, neslimizdin hikmetini tarif edilir. Yüreklerimizni sevinçle doldurarlar. Hürmetli misafirlerimiz, mektebimizin 5. sınıf talebeleri Karasu'nun 4 köşesi milli oyununu sizge bağışlaylar. Buyurunuz. Şevkiye Mihhan'dan. bir yudum su gibi, yüreğini umutмен doldurgan bir mevsimdir. Бар bu er yılı gelgen, hayatımızın gülberliğini, kıymetini hatırlatan mucizesidir. Hürmetli misafirlerimiz, mektebimizin istidatlı talebesi Usmanova Safiye, Бар Kersi halk yerini sizge bağışlayın. Buyurun.
Şükürüm kadar koyunu tasavvur etmeki mümkün değil. Ahara ve kaytarma, Ali Cenaplık ve itibarlık oyunudur. Ateş Ansamblının oyuncuları Çavuşazı ve Takiyeva Sultani icrasında Ahara ve kaytarma oyunu. yıldızlarımız 2017 senesi mektebimiz 20 yıllık jubileyini kaydetken edi. Mektebimizde balaban, acayip bir bayram geçirilgen edi. Biz mektebimizde değerli insanlarını kabul etken edi. Ve böyle kıymetli misafirlerimizden biri Yırcı, Bestekar Server Kakura mektebimizge kalay kaytarması yırını bağışlagan edi. Bu yırını sizge mektebimizin yıldızı 10. sınıf talebesi İsmailov Vildan icrasında takdim etmemiz. Hayat taştım beni, senin
Сураймас. Слово для приветствия предоставляется имаму Джанкойского района и города Джанкоя, помощнику депутата Педсовета Типы Айдера Ахтемовича и Медову Азизу Тахировичу. Buyurunuz. Benim canım ağrıma diyor. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ana dili büyük mühimdir. Allah subhanahu teala bizden neyt yarattan. Bizge o'ziga ko'ra tilimizni berdi. Yaşagan yerimizni, itoatimizni berdi, qilimizni berdi. Ve o'z farzandlarimizni berdi. Eğer sayamlı cemaat biz buni jo'ysak, bizlar qator olarak, millat olarak, xalq olarak yo'q bo'lacakmiz. Shu sebepten bizim qirq qator tilimiz bek muhimdir. Uni laf etmek kerak. Tek mektepte değil de evlerimizi de laf etip durmak gerekmez, balalarımızı öğretmek gerekmez. Yakında bir nega aytgan edim, ailede rus tilinde laf etilermi, tatar tilinde laf etemi. En muhimi bu iki tilde de laf etmek. En muhimi, az olsun, çok olsun, o'zimizni tilimizde laf etmek. Siz meni shunda bir net oldingiz. Men sizga birinchidan muftiyimiz nomidan, Qarlayevdan selamlar yo'llayman. Tip Aydar Ahmemovичтен de selamlar yo'llayman. Bu seminarimiz bek muhim. Bu seminarlar Mayır Maqsudning aytganiga ko'ra cho'qcha bo'lmoq kerak. 5 kerak değil, 9 kerak olmak gerek. Ve yazda tatillerge onu to'xtatmak kerakmiz. Ama yazda bizde camilerde de yaz tatilleri bo'lar, unda qirq tatar tilinde laf etamiz. Dualar o'qitamiz bolalarımızga. Ularмен o'yin o'ynaymiz. Shu yazda ularni bizga yo'qamiz. 9 ay sizde, 3 ay bizde. Çok sağ olun. Уважаемые коллеги, как было сегодня сказано, наша школа была открыта в 1997 году, и я тогда, будучи первоклассником, пришел в эту школу с овцем моим родителям, которые не побоялись, отдали меня в эту школу, потому что, как сказал Руслан Сергеевич, действительно, первые месяцы мы учились за подоконниками, сидя на мундерах, в прямом смысле этого слова. И то, чего достигла эта школа спустя почти 30 лет, вот мы в 27 году будем праздновать 30-летний юбилей, я думаю, вы сами можете это прекрасно наблюдать. Наш несменный завуч Князева Михайловна постоянно меня просила о том, чтобы я, как бывший ученик этой школы, выпускник, чтобы я с учениками написал большую проектную работу на тему истории нашей школы. И все-таки в 24 году вместе с учащимися мы совершили этот подвиг, написали большую исследовательскую работу, подняли очень много архивных данных, брали интервью у учителей, которые стояли у истоков этой школы. И итогом этой работы было создание огромного фотоальбома, потому что именно фотографии могут хранить память о школе. Вот. Огромное количество фотографий с 90-х годов, с нулевых по сей день. Этот альбом ежедневно, ежегодно пополняется. Вот. Но есть еще одна хорошая новость. Мир не стоит на месте, технологии развиваются. И в этом году наша школа пополнила свой музей еще одним альбомом школьным. Про него сейчас вам чуть подробнее расскажет Жюльен Михайлов. Поступило предложение провести в нашей школе вот такую акцию, да, или проект, да. Конечно, сначала я Руслану Закирьевичу говорю: Руслан Закирьевич, что-то очень странно, почему-то, говорю, обратились они к нам, и наш вот педагог-организатор, она очень такая у нас на подъем, быстрая, она созвонилась с ним, и мы первые по району, может быть, даже и по Крыму, вот участвовали в этом проекте, который называется «Книга истории». Вот нам выдано благодарственное письмо. Компания ООО МНО выражает благодарность и признательность руководству и всему педагогическому коллективу за активное участие в уникальном всероссийском проекте «Сохраним историю школы». Проект позволяет сохранить бесценные моменты школьной жизни, а ежегодное участие
дает возможность пополнить книгу истории школы новыми событиями и реализовать другие интересные проекты. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С уважением, генеральный директор Андреев, город Казань. Вот 26. Что очень интересно, Руслан Зикирьевич, без вашей помощи не обойдемся. Все эти фотографии оживают. Да. В телефоне скачивается приложение, которое называется «Оживи». Вы наводите на QR-код, который есть на каждой фотографии, и фотография оживает. Дети поют, рассказывают стихотворения, девизы. Вот, очень интересно. Машалла. Надеюсь, не 8 Я надеюсь, что фотографии сегодняшнего семинара Тоже войдут оживут. в книгу истории Обязательно. вашей, потому что мы тоже прикоснулись к истории вашей Машалла. школы. Машалла, машалла. Это наши звезды сегодняшние. Да. То есть на каждую фото наводите и Машалла, машалла. это каждая фотография. Наше очень большое достижение, мы считаем, что еще один экспонат, который пополнит наш школьный музей, который у нас был открыт, вот благодаря нашему педагогу-организатору Альме Оджа, которая вместе с детьми защищала проекты. И вот первый проект это был школьный музей, второй проект это зона отдыха. В этом году мы еще один проект защитили. Да, это полоса препятствий. Но надеемся, что ежегодно мы будем участвовать в этих проектах. И вот нам актовый зал тоже нужен. В общем, очень много. Будем работать вместе. Машалла. Да. И, Иншаллах. ежегодно мы будем пополнять. И вот нам очень хочется, что вы, первые наши гости, оставили свои отзывы о нашем мероприятии, о посещении нашей школы. Очень хорошо сказано, да? Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Полоносов. Савва. На этом наша вступительная часть закончилась. Савва, у нас на самом деле очень благодарная земля Нариман Минсутович. Я вас прошу, подойдите, пожалуйста. Это человек-легенда, это человек, который много лет проработал директором школы. Это человек, который держал эту школу, восстанавливал эту школу. А сегодня он занимается наукой. Он пишет книги, он интересуется историей своего народа, историей своего района, историей своего села. И он пишет о чем? О своих односельчанах, об известных людях. И на самом деле вот история замечательная. В этой школе я хочу сказать, всем вам известна Риана Кадырова, которая известна теперь на весь мир певица. Она тоже когда-то на одном из семинаров, я хорошо это помню, в 2009 или 2010 год мы проводили здесь семинар для директоров школ с крымско-татарским языком обучения. Нариман Минсутович был руководителем этой школы. И эта Рианочка пела, вот как сегодня эти дети перед нами. Сегодня она известная звезда, певица, известная на весь мир. Поэтому эта школа вот все делает для того, чтобы вот такие замечательные дети отсюда выходили. Кузница. Кузница талант. Талант. Да. Нариман Hoca söz hocalarımız aytsanız mümkün olsa. Assalamualaikum sayın hocalar. Endi buna aman 30 yıl olayadır. Mektep açılganlar bu yılların içinde o kadar talebeler, o kadar hocalar gözüm alında keşif etti. Ben birinci seminarlar hatırımda şu rayonda ikinci hoca olup ben işe girdim. 88. senesi. İşte şu yılların içinde büyük bir projeler elde geçirdik. Bağdan kişiler ettik. Ben onurlanamadım. Özümüzün talebelerinden, hocalarından, bütün Kırım, dünyada, bir devletlerde sözge çıkanda bizim talebelerimizin görmeye mümkün. Bunu koruduk ve kullanıyoruz. Bizim geleceğimiz sebep bu mekteplerde biz ana dilimiz yavrasın ve bu bizim medeni
tariki bir ocağımız. Mesela doğru ettim de ben son yılları tarifle uğraşam. İşte bayağı arşivlerde, nelerde çalıştım. Bugün de aman aman yakında demek üçüncü günlerim. Kısmet ocağı olacak. Demek diyecek ben tarifle uğraşmak gerek. Düşündüğünde son vakitlarda bizim talebelerimiz uzun parantasının tarifini bilmiyorlar. Öğrenmek gerekmiz, bilmek gerekmiz, çalışmak gerekmiz. Şunun için ben sizlerge hepserinizge merhamet dileyim. Bizim mektebimizin kelip böyle yaşlarımız için sağ olunuz, var olunuz. Hepsinizge işlerinize merhamet dileyim. Mektebin tarihini yazmak gerek. Mektebin tarihinde yazıp başladık. Kısmet olsa O en esası. şimdi müzeye barsanız görürsünüz da bu dokumentler hepsi mevcut duran. İşte başımıza geçen şeyler. Bütün bu tarih yok olup ketmemek gerek. Biz bunu bilmek gerekmiz ve bana aytkan sözler gibi halk eğer özün tarihini unutsa bu halkın geleceği olmayı bilir. Şunun için mutlaka biz bilmek gerekmiz ve onun üstüne çalışmak gerek. Sağ olun, var olun. Нариман Насутович будет писать историю школы. Заказ принят. Ну да, я же знаю, он занимается наукой, он закончил аспирантуру, он готовится к защите. То есть это будет ученый еще. Devam etemiz. Men prezentatsiya qildim. Да. Да. Şimdi hürmetli zenardaşlar, bizde plan boyunca şimdi Cankoy rayonunun Kırım Tatar Tili Edebiyatı usulcüsüne Meryem Hoca Maksudovna'ya veremiz. O birkaç söz rayon tahsil, rayon Kırım Tatar Tili Edebiyatı hocalar hakkında, Cankoy rayonunda çalışıp icat etken hocalar hakkında çıkış yapacak ve son devam edecekmiz. Özüm halkımızın en bir intelligent, gururlu bir insan var. O da bizim başlığımız. Bizim Kırım Tatar hocalarını birleştirgen, bugün toplap kelgen bu Zarema Syarovna'da. Ben Zarema Syarovna'nın beraberlikte, я буду билингвальной, можно, да? Я знакома с Заремой Свердловной с 2003 года с конкурса «Учитель года», да? И вот с тех пор мы с ней вместе, и в семинарах везде. Вот что хочу я сказать, это тонкий, интеллигентный. Я хочу сказать, вот пример, да, вот гордость наша, нашего Крыма, крымско-татарского народа. Зарема Сярма, от имени всех Джанкойского района, ну, примите вот эти прекрасные цветы, они чистые, красивые, как и сама. Да, вы заслуживаете. Всегда поддержите, всегда подскажете. Вот всегда-всегда вы с нами. Спасибо. Я с вами, почему? Потому что я люблю свой язык, я люблю свой народ. Я люблю детей, я люблю образование. И поэтому я хочу, чтобы наше образование было самым лучшим. Чтобы оно развивалось, чтобы язык не умер, язык жил, развивался, процветал. И вот в таких школах он живет, он есть. И вы это сегодня увидите. Аллах смеется. Dokuz sınıfta Kırım Tatar sınıfları vardır. Birinci, ikinci, üçüncü, 9. sınıfkaçı Kırım Tatar sınıfları vardır. Onda sınıfları talebelerin sanlarını korup durasız. Родной язык изучает как? Kırım Tatar tilini nasıl etip öğreniyoruz? Предмет boyunca buna bu san talebeler öğreniyor. Fakultatif yoktur bizde, vне урочкаға keçtik. Білесіз, сәтлі қысқарылған себебінен более бір статистика yapамыз әр жылы ve бөлімі нетеміз. Обучаются, вернее, үш мектепте 620 талебе Kırım Tatar тілінде оқыған. Kadr nesini alsak 39 hocadan 18 hoca kaldı. Ne için degende saatler qısqartılar, talebeler kelimler Ahmetçik'ten kelek, oğlanlarımızın Ahmetçik'e koçırıp alып keterler, biz talebelisiz kalamız. Şonun için bizde 18 hocam kalganında 13 hocam 10 Ali kategoriyalı,
Üç hocam birinci kategoriyalı bir sızıdı. Şimdi yaş hocalardan iki hocam sızıdı. Metod birleşme bu bizim altın hocalarımız bayağı kettiler pensiyaga degende. Ne yapamız? Bizler metod birleşme var. İcadi grupa, tворческая группа ve yaş hocalarla çalışkan grupamız var. Bunu biz saklayıp gelemiz izimden. Что там? Работа творческой группы. İcadi группа. İcadi группа ne iş yapar? Vakıtta aytamız ya. İcadi gruppa. Birinci programını biz ne diyeyim внедряем, da, ameliyat aşıramız. Beraberlikte çalışamız program boyunca. Şu icadi gruppanın beraberlikte biz единый rejim. Bizge metodistski rekomendasyonlarını yollayla biz onu Cankoy rayonuna nasıl etip gelişi? 1 saat, 0,5 saat. Ana olgan etip gerekli tertiplerini hepsini özümüzge geliştirip, tasdiqlap, iso hocalarga yollaymiz. Sonra to gerek, masa to gerek da, anda icadi tecrübeli hocalarla beraber yaş hocalar toplaşıp, onların kalendar, planирование, iş planlarını hepsini biz bakıp, onlara gerekli yardım veririz. Endi icadi işlerimiz, yani nasıl etip hocalarımız maqtanmakta gerekti. Pensiya bile en bir tecrübeli, namlı hocamız Dilar Selametova Dilar Omerovna programma, şimdi çalışkan programmalarımızın so avtoru oldu. Ablatikov başlığında Zarima Serna bile başlığında çıkarılgan bir 2015 senede so avtor Dilar Omerovna Selametova idi. Ondan da gayrı 7-8 sınıfta ISO yani resimde siz o kitaplarını biz çevirdik Rus dilinden Kırım Tatarca tercüme. Bundan da gayrı benim hocalarım degende çünkü o benim sandığımda bir ince bir hazine de ve bizim hocalarımız 5. sınıf ve 6. sınıf Kırım Tatar edebiyatı dersliklerini açıp karasanız bizim hocalarım, Cankoy rayon hocalarının familiyaları turar. Ondan da gayrı biz özümüz metodistki пособие deyimiz ya. Metodik neler işlep çıkaramız, yardım edemiz bir-birimizge. No şimdi çokça biz elektron şekilde yapamız. Zera Yusupova Zera Enver, ona bugün uç tecrübesinden de paylaşarsınız beraberlikte. Böyle bu grif Kırım'na aldı, bu da grif Kırım'a есть. Bu ise rayon boyunca yapılan методистское пособие, да? Дальше. Сотрудничество. Kimlerle beraberlikte çalışmamız. Şimdi 2014 sene geçimin almadım. Sonra çok Polşa, Çekya, Tursiya ulanıyla çalışaydık. Şimdiki zamanımızda bu Rusya gelgenden son Kazan nesimiyle çalışmamız. Sonra bu Firo nesi var, Soдружество. 2017 seneden beri beraberlikte çalışmamız. Ama bu Covid ve böyle bir bugünkü günler böyle günler olgan sebebiyle biz tek online çalışıp başladık. Ondan da gayrı biz духовное управление Müslüman Крыма onun beraberlikte projelerde iştirak ettik. Aziz hocam, Aziz imamımız biliyor. Bu resimlerde biz beraberlikte birinci, ikinci, talep hocalarımız birinci, ikinci gerekli yerlerini aldılar. Metod birleşmede nasıl geçiremiz? Bu resimlerde görüp durasınız. Canlı geçirimlerimiz, paylaşamız, gerekli yerlerde özümüzün gösteremiz, gerekli yerlerde öğrenemiz birbirimizde. Ondan da gayrı saytlarımız var, gazetalarımız çıkaydı. Şimdiki zamanda gazetaların nelerimiz veremiz ama da çıktı jurnallarda, ana telejurnalında da biz neşe olduk. Öz derslerimizle, özümüz Cankoy rayonumuzda nasıl çalışkan tecrübemizni de paylaşamız.
Ага. Nasıl usullarında, какие мы применяем? Interaktif. Ne için interaktif değiller? Biz o evvelki zamanda da geldi ve bu bizde sistema olup kaldı. Çünkü çokça o derste oynasak, başlangıç sınıfları olsun, 9. sınıflara gelene kadar da oyun usulünü çokça balalar özüne deneyecekti. Ve sistema oldu da sistema oldu, schema usulü. Biz onu saklap geldik. Bu schema men bu şimdi prezentasyada yapkan edim, çıkışta yapkan edim. Bakınız, Tayır ve Zole bilesiniz ya, masalı da var, nesi de var. Sonra schema, men onu schema usulünde yaptım. Ballar schemaya kara bütün meni eserini aytıp bereyim, masalım olsun. Bu ölçükte Dilan Ömer'in skeması bu söz çeşitleri dedim ya. Onun skeması nasıl etip öğrenildiğini kolay bola. Ballar skemaga bakar ve bilgisini hatırlayın. Fizminutka. Bu fizminutka yani rahatlık dakikası sizin bugün debüt olup Süleymanova Zera Nusretovna gösterecek, o tanış edecek. Pek meraklı bir rahatlık dakikası. Hem mevzu tekrarlanır hem de ballar fizminutka yapılır. Man yazamız da, icadi işler yazamız, konkurslarda işler. Onların yazamız şoman kalır. Yok, biz böyle işlerin fikirge geldik. Yazgan manlarının işlerini biz derste işletemiz. Yani buna bu savutlanmasını Mayri Siluna yapkan edi. Ama bu neni usulundan men uzun alevini işletem. Ballara göstereyim, kaysı savut, kayırda niye vakit işletilgenini öğrenilir. Ve adlarını da hatırlayın. Результативность. Bu результативность bizim işimizde şimdiki zamanda en mühimdir. Ne için degende результативность reytingin olsa paran da çok olur. Premiye verirler diye şunu aytıp diye. Alayık olimpiyadаны. Olimpiyada boyunca 2019 senede Международный Olimpiada kazandı olgan edi. Bizim talebelerimiz ve Bahçesaray men özüm alıp ketken edim. Anda prizyor ve победитель bolup geldiler. Olimpiada Kırım'da bizim Canköy rayonumuz yılını yazmadım, ежегодно dep yazdım. Çünkü her yılı ya da prizyor ya победитель prizyor bolup özümüzü gösterip geliriz. Vallahi talebelerimiz gösterip gelir. Man olsun. Manda da ежегодно her yılı prizyor ya da победитель bolamız. Son konkurslarda iştirak ettiğimiz. Bu yıl Язык Душа Народа 2 победителimiz ve 3 tane prizyorumuz var. Международный konkurslarda iştirak ettim 2020 senelere. Kalay mektebinde Elvina Hoca Elvina Hoca iştirak etip onlarını yarını kazandı. Prizyor ve победитель oldu. Ondan da gayrı 2017, 2018, 2019 3 senede biz konkurs учитель родных языков, в том числе русского языка, Москвада iştirak ettik. Anda победитель oldu. Son 2019'da prizyor oldu bizim hocamız. Buna böyle prizyorlarını ve 4 hocamız являются действительными членами Ассоциации учителей родного, в том числе русского языка, имеют такие удостоверения. В связи с тем, мы не выездные, поэтому у нас 21 печать kaldı. Kalan печатлер енді сметете Москва барсақ қойдырacakмыз. Удостоверениемізді. Bizim yıldızçıkımız bu Canköy rayonunda Kutnezirova Elvina Ильяровна. Kaydasız? Sidametовна, bağışlarınız adaştım. O telekanal milletinde birinci yerini kazandı, yıl hocası oldu. Hocası olup yıl hocası namzetini kazandığını nominasyada. Da. Ondan da gayrı ondan da gayrı telekanal milletine biz beraberlikte çalışamız. Bizleri çağırırlar radyoda. İşte radyoda da iştirak ettim. Telekanalda da var. Onda da nelerde merapiyatiyada merasimlerde iştirak ettiğimiz. Bu insanlar hakkında
Айтмай geçsem olmaz. Çünkü bu yüreğimiz değil mi? Yıl hocası olaydı. 2009'dan başlar. Bu 4 hoca победители были в Республике Крым'da. Son 2014-15-16 seneleri bu 3 hocamız prizör olup geçmediler. Onlar hakkında. Evet şimdi Lütfi Hoca rahmetli oldu. Bu hoca Mayra Simon şimdi zavuç medresede Şefika burasında pensiyaya çıktı. Bu hocalarımız da pensiyada. Yalta'da Gülizar Server'ine geldin mi bugün? Yok gelmedi. Gülizar Server'ine çalışıyor. Allah'a şükür. Gülnaz Hoca çalışan mı? Gülnaz Hoca çalışıyor. Hayır. Ben buna bu sözlerini aldım. Şimdi şu sözleri eklemek isteyeyim. Niçin degende rahmetli Lütfi Akim'le beraberlikte hazırlananda Mariya Maksud'la ben bu sözlerini bitirmek isteyeyim degemedi. O çıkışım gibi. Ben ne için bu sözlerini alasın Lütfi Hoca'da gelinde dikkatle okunuz dedi. Dikkatle okup baksan hakikaten biz bir günümüz, bir saatimiz, bir dakikamız, bir saniyemizin joymay çalışmak gerekmiz. Çünkü biz hocamız. Hoca olup tilimizni, medeniyetimizni, o'z barlığımızını joytmayıp saklap balarga nesilden nesilga vermek gerekmiz. Dikkatiniz için çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Çok seviyorum. Çok güzel ama Çok ko'p, ne kadar ko'p laf etsek o kadar yaxshi. Vaqtni to'g'ri aytdingiz. Endi bizning talabalardagi. Endi biz bu zaldan chiqib talabalarga ketamiz, to'g'ri? söz bırak ama cümleleri olur. Beş tane ya. Can Koçoğlu'nda Canan Canko'ya. Buna ben evliydim. Can Koçoğlu'nda Cıllı Cırdı, Cılan Cımır'da Cıyıp, Calpayır, Cılınıp Can. Kurmetli hocalar